Okey guys, tengok budak-budak Romending. Boy, besar-besar batu. Ni tasuk pun dia mengacau bah. What's up guys? Assalamualaikum. So hari ni saya tidur di sekolah guys. Siap pakai baju batik lagi sebab hari ni kan hari Khamis. So hari batik di Malaysia guys. Walaupun saya pakai batik Indonesia tapi okeylah. Yang penting batik guys. So kita mau mandi sungai dulu guys. Let's go. Yang bestnya guys, di SK Romending ni, sungai dia di dalam sekolah guys, nampak tu? Coknya. Wow. Oh, cantiknya guys. Woohoo. Nah guys, kamu tengok betapa cantiknya guys dan jernihnya sungai di sekolah kami guys. Woohoo. Sejuk guys. Hush. Mantap. Inilah guys, belum pernah dibuat orang mandi sungai pakai baju batik guys. Memang terpaling batik dah saya ni guys hari ni. So guys, saya mau mandi sungai dulu. Kalau mau pergi sini bah, SK Romending Inanam. Mantap. Jangan jealous guys, jangan jealous guys. Sejuk guys. Woi, sejuk. Punya best guys, airnya sejuk. Duh. Lepas tu fresh lah. Aduh. Dia memang, bayangkan guys. Sekarang ni kan musim panas. So bila kita berendam dalam air sungai ni kan, Allahu Akbar. Dia punya nikmat tu. Inilah keindahan SK Romending Inanam. Guys, jangan lupa share, jangan lupa follow guys. Mantap. Bye-bye.